naše bosanske hadžije pristižu u Medinu. Jučer je stigla prva grupa hadžija, dakle 170, smjestili su se u hotel, sinoć su već zijaretili poslanikovu džamiju, mnogi od njih su već zijaretili i Revdu i selamili našeg voljenog poslanika. Naravno, jutro su već bili na sabahu. Evo smo jutros posle sabaha dočekali i drugu grupu, dakle drugi avion, također 170 hadžija, upravo su se smjestili u sobe. Treća grupa naših hadžija ili treći avion je trenutno na aerodromu, prolaze aerodromsku proceduru i očekujemo ih za neki sat i po vremena u hotelu. Nemamo trenutno nikakve aktivnosti, uglavnom radimo na dočeku naših hadžija, da im olakšamo smještaj u hotele i upućujemo ih u ove osnovne stvari koje su im potrebne pri dolasku u Medinu, gdje mogu razmijeniti novac. Upoznajemo ih sa hotelskim rasporedom, kad je doručak, kad je večera i evo upućujemo i naravno da što više vremena provode u poslanikovoj džamiji, da redovno idu na namaz, a kad se kompletiramo, ako Bog da, kad dođu sve naše hadžije, onda ćemo pristupiti ovim aktivnostima kao što su zijareti Uhudu, Kibletejnu, Kubau itd. A u međuvremenu će naše hadžije i organizirano već od večeras krenuti u posjetu Revdi, oni koji već to nisu obavili individualno. Dakle, što se tiče dolaska naših hadžija u Medinu, sve teče po planu, nemamo nikakvih vanrednih situacija, nikakvih problema i na tome zahvaljujemo uzvišenom Bogu.